u selu Klečka, pred mnogobrojnim domaćim i stranim novinarima, predočena je slika zverstva za neverovanje. Ostaci uništenih ljudi u krematorijumu kao iz nacističkih vremena. Učesnici tog nečasnog, necivilizovanog akta su pred kamerama jasno i čini se bez ikakve griže odgovarali na pitanja istražnog sudije i novinara. Po Bekimovi izjavi to je mjesto gdje su streljali 10 civila? Da. Je li bilo civila? A kon civil te tam? Bili su civili. Da li su bile žene, deca, starci? A kon djema, grava, smija, čika. 2 djeca su bila. 3 gra. 3 žene. 3 bura. 2 mladih momaka i 3 čovjeka. Jesu bili Srbi ili Albanci? Da li A kon šiptala Srb, šta muniš na tom tim? Srb, dupiti ga. Mislim da su bili Srbi. Kako se vi zove? Jovan Mazreko, Maldišev. Jeste vi učestvovali u streljanju srpskih civila? A kao ona da ti kur je knjigrao, a ta starba civilja, znači... A da li ste učestvovali u silovanju? A kao ona da kur je ni silovat od kamere? Jeste. Koliko žena ste silovali pre streljanja? Så grao, je ni silovat bara... Vedem li 5. On je silovao samo jedno. Koliko je godina imala? Sovjetka posle. 15. 15. Nezapamćeni i mada nažalost ne jedini zločin albanskih terorista, samo je dodatak plamenu nasilja i zla koje takozvana oslobodilačka vojska Kosova širi kosmetom. I dokaz je o pravom licu separatista što ognjem i mačem, uz pomoć poznatih mentora i sveta, žele da ovladaju svetom srpskom zemljom. Maske su ovog puta pale. Ne može za terorizam da postoje dvostruki aršini. Svet i posebno Evropa mora to da shvati. Jedno su nacionalna prava, sasma drugo zločini koje pod plaštom zaštite svoje samobitnosti svakodnevno umnožavaju albanski teroristi. Ta vajna OVK nije ništa drugo do grupacija siledžija, koju svetska javnost i zvaničnici moraju da stave na spisak terorističkih organizacija. Isti svet mora da prestane sa finansiranjem, naoružavanjem, tutorisanjem i drugim vidovima materijalne i političke pomoći tim belodanim teroristima. U interesu mira i demokratije u koje se zaklinje